nyama kwende mirari ndirathire mucie ne murie kaguri mungu akwa kugo ndirathire avingite ngora na kuigoro hani kurandra kuri ogo ndeine no ati nie nirevite uria mukongoria augaga ndeto icio ndiakwirite cia kuthi gucererwo tuku gitoka mucie ndenethera mungu akwa ngire murango bwana hani ukicera nie ndiarindi rĩu mani goro tauga ndereja mani utuko kuraurite rĩu uratinete pawunja bau mani ndiramamira kuga ushikara kwa akocio na inutuye kweli ucio nabuga ndiakwirie monki wakwa akoragwo gicirani rĩu aretera mamigo gicirani ucio mungu wakwa ni kimani ndarakurugira kĩo ndarakũbaki asa kira kindu kionthe ni no mbecaga no thaino tono uramamire goro nja thaino riu mufotu mono ese kuna mire to auma mbare icio cia kago tugikinya mucie ndirakorire guku inge areciragia nene na ongia yenge na kuguonja ni mũndũ wenge na thiete kũrĩa ndamuitheire ku ena kurugu ena ciana gikora makai koraguo mono kwanza katekatini wow na korugo kwa Marekani sasa anatiga kwa tona nithie video no gutuma tuthie tukarwa thima ya thimu ainenge gakiria subscribe my YouTube channel continue wazee ndio akikura aikura hii kama hii ni tumbo ya kwanza ya pili wazee kama hii sasa unataka kusema akikuwa na tumbo ya kwanza ya pili ya tatu atakuwa na watoto wote wangu atakuwa na watoto kama bana hata ukikodai ndivyo utaona utazaa mapacha na wewe umekula wazee sasa uko na tumbo jira nimeona niko nayo nilikuwa nadhani mtoto paru umepakisha ni kuzaa nitazaa utazaa tu ipuni yaume haini utazaa mwanaume anazaanga bana sio ni spam ya mwanaume akikura snitch juu ya click unasundwa shock